vong nek zon thla ni som ni le pariat tho than ni ani le ta khovel thuthar langsar then khat te kan han lor le dona tunruma hian Middle East lam thuthar te Russia Ukraine in dona lampang te le akai hnoi te international news politics langsar zol te le akai hnoi te anti ri kan han tum le dona ngai thlatu te le kan channel lo tlo tu te na to phlengin min lo ngai thlak sakin min lo thlir sak don nia ole Gaza lama hian an lut le phot mai teang tuna hianin Israel le Hamas in biak na manga an boina chingfel tur le mitang in thleng ton tur hianin in ka hai nei puitum hian malaka nia ka tara ro manna siam ania amai ro chu ro manna chu duangin a hlotling hlei thei lovani kha chuti lai chuan in dona a chun zom zel boka he in dona hian a man ri tak a pe to ni he in dona hi ana tak zeta ara phlak tak zet to ni ti chu khovel ram rang rang te mu dana ni a mi hring torna ra phlak to hle chu wang chuanin in dona hi atop watangai ni ti in khovel sarkar rang rang ten Israel chu han nor na sa hle chuti lai chuanin Hamas te hian bom han kam anti puak vezel boka building a bu bitrap te an kama yang khan Israel sipai te hi theina tur thang han kam ve nual mai boka chu Israel lam hian an thi pha in an hliam pha ve fo boka ni chuti lai chuan min lam khan Gaza bom puak le a Israel sipai pahni chu an thi ve le ta ni nimin cholni khan Israel sipai pahni chu vuiliam ania Gaza chimlam Khan Younis a bompuak wanga reconnaissance sipai pahni thi te an ni reservist pakhat chu a hliam wangin a thia chuteng chuanin bepui thlakna kalpuyan tumlai hian Hamas ho bomkam anti pu palo wanga thi le hliam hitam tak anom to ni inrin ni khan Israel sipai thi anom boka captain Amir Saad kumsom ni pahni sarjan tin inon nural wana kumsom ni mi ania Technology and Maintenance Corps omania Golani Brigades reconnaissance mi le saani reserve liam hi kumsom thum pani mi sergeant major Bezalel Yehoshua Mosbacher ni in 749 Combat Engineering Battalion ani sipai thi Saad thi cholni khan Druze apian kwa Younis jata vuyania vana vuyne hi Monday zingdar som pakhata somadar som pakhata ne ni thung dona chutiang chuanin he Gaza buina hian Israel sipai thanem tak an thi tareng mai Hamas sipai chakna atla hniam to Hamas sipai chakna hi a chle to ni tuna hianin ruai tu le in kai ruaina mumal tak inopna mumal tak administration mumal tak ang khan an kal hlei thei to lo ani bera an ruai tu lu zong zong Israel hena da that chak to a ewang hianin arem dan danin Hamas te hi an che ani ber mai heti lai hen Donald Trump chuan indona Gaza indona chungchanga hen Israel chuan thutuk na lian tak asia mangai don ta tuna hianin Gaza buina na ngong ril tram na hi arab thlak to lu dokani tin Donald Trump chuan a soi chuak US President Donald Trump chuan nimin cholni khan Gaza Stripa mi hring torna rap thlak tak ommek te tram tla wanga har chatna na men lo ommek thina thleng thomek te hi tuna hian report om chhota ewang hian Israel hian Gaza chungchanga hian akalzel dan thura thutluk na asia mangai don ta ni tin asoya so Israel hian ati nge yangai don Israel in enclave tranpuina lut tamzok turama ala kangaya tranpuina tamzok athon lu thena turin tranpuina tamzok thon lu ani thena turin Israel hian ma ala kangai ni heti lai hian Trump le ruai tu dang te chuan Palestinian enclave hetna na sataka omme kani heti lai hian Trump le ruai tu dang te chuan Palestinian enclave fa eitur du khop mulo na chuteng ang tramna ril tramna omle siatna rang rang ommek chuan poma Israel le US in Doha atanga inbiak na ti man ruai chua nuwa ni in Hamas su in ka hai thutlung siam du lawa an pu boka anro manangai poi modu lawa Hamas chu US le Israel chun an pu ani Trump hian nili chung Scotland atlo dona solni khan reporter pakhat chuan Gaza atanga naupang eitur du khop moloril tram tak tak te thalak pho chu ani thin chungchang Trump chu zo ania Trump chuan hei hi
thilra phlak tak nia angai thu asoi ve bok mase Israelin chanpuina apea eitur sema ta hian firfiak pol hian an rubawa an ruai koya chutiang chu athleng cham chiani tien Trump chuan soi thung US President chuan US chuan Gaza Humanitarian Foundation hena dollar maktu somruk atho ania soi ani lain ramdangin engma an pelo tiin President chuan soi chutiang ani chuan iril ruana mai thei ramdang tuma in an pevelo tiin European Commission President Ursula von der Leyen bula soi keini lo chu tuma pe tu anom lova Gaza chanpuina atana Humanitarian Foundation asum pe tu keini lo chu tuma ramdang anom lovani tum tam tak eitur tam tak engkim chutiang an mamote kan peya omlovela chuan ril tramin mitam tak an thi karing thudik han soila tramna sa takat langa hetna hitun a hianara phlak don ani tin President Trump chuan soibok US in Gaza Humanitarian Foundation GHF tana suma pek za chu dollar maktadwai somthum mania US po hi miring puina petheiram omchun ani na atangin tuna hianin ahlato hle United Arab Emirates in zazela parsen ingmazat apeka wang hianin helai Gaza buena a mipuimang ang eitur le chomdolna petu zinga hian US ne na langsar ber polan ni bok hetila hian Gaza hian eitur nei lo fanga ril tram na awanga boral thi an om chhomek nia puana ni lai hian netene hu chuan Gaza chanpuina semdan 8 system chu inthak danglamna tam taka om towa netene hu point tramang bang hetiang hian Gaza Humanitarian Foundation in mala lawila chuanin tuna hianin chatna hi aturu viau to zo kang ti in netene hu chuan asoi Israel hian indovung wanglai berpo khanin chanpuina Gaza mi puite eitur le chomdolna alu theina turin hunram chang le rohmanna asiam saka chutiang ani lo chuan Gaza an mi anom lowang anom thei to lowang ti in hasoi Hamas chu Gaza thil supply lo dang tu le lo ruai koi tu lo rubo tu an ni fawa hei hi Gaza mi puite tan amomo tak tak Gaza mi puite hena athlen lo na chan po ani hetila hian Palestinian state recognize chungchanga norna om chhozel boka Israel in Gaza Stripa malak na turangai to meklai po hianin European ramthren khat zinga France chuan ma aron hroi zela Palestinian state chu pom turin athian ramte nor chhove mek bok France President Emmanuel Macron chuan karmasa ningani khan September thla chuanin UN meeting na ya Palestinian state chu danpa ngai takin an pom don thua puanga ni kha e thuluk na hian Paris chu hetiang thil ti tur hianin athian Europe ramte na takin anor ve mek boka Europe ram zinga chak berani ja France chuan pholang bok Norway Spain Ireland Slovenia te chuan Gaza Indo na asu hnu thlainga moza chung khan Palestinian an recognize thu hi an lo puang hlom to bokani Macron na kai hruai na hnuaya Palestinian state pom tura malak na hi British Prime Minister Keir Starmer po hian atir khana zoma Gaza din hun soi ho turin hemi chungchang hi zau zokin UK chuan an soi ho dona US President Trump hian Palestinian state pom chungchang a inrol lo turin UK chu angena ewang hian UK chuan Palestinian state recognition chungchang a hian ngai tu na zau zok le inron khom na zau zok a omangai ni ina soi vele ta thunga ni kha UK Parliament hi September ni khatleng summer recess an na ya emin hu hianin Palestinian recognition chungchang hi ngai tu thatle ani mai theibok UK a Labour Party chuanin France nungzui turin UK chu an ngena France nungzuin Palestinian state pom turin Starmer hi an norve mek bok nia hriatani UK Parliament a hian member zani somni chuang an oma House of Commons mun thuma thena mun khatvel hi Labour member nia ngai an nia heng ho hian Starmer hena lekha thonin Palestinian state pom tur le recognize tur hian an nge na an nor mek ani Downing Street thupuang tu chuan cholni khan Starmer chuan in ka hai video ma salama kan tarlan tak ang khan Palestinian state thi recognize chho ani chuanin
buaina na men lo chuak thei din hunan ding ti na nia Europe ram lian zinga France chuan hmarhuai run tum ta nia a thian ramte a hmalak na tel ve tur le Palestinian state pom turin angen ve mek bokani kan record line ru arun sura maro chu kan titlangang heti lai hian Russia Ukraine in dona boruak tha a hlei thei lo batuna hian an lein chang ton tria reng mai Ukraine drone engamaza chu Russia chuna kap thla ni in thu puana naya vulgar bial then khata Russia chuan ni zan khanin Russia bial som pahnia Ukraine drone ronkal akap thla ti soin Crimea Peninsula te Black Sea te drone som kwa pakwa ka thla kani thu Russia Ministry of Defense chuan apuanga heti lai hian Russia chuan inrin ni khan Ukraine Dnipro le abul hnaya be pui thlang la lian tak a thleng ti soin drone le missile tam taka kap chuaka hi Ukraine official te chuan an puanga Ukraine Air Force chuan drone za somret pathum missile som pasari an lo dang ni an soya ma se mun pakwa missile som le drone som hi panga chu ka thlak lawin om thung Ukraine drone chuan Moscow tin zone in be pui thlak nan kalpui vele ta khopui mayor Sergei Sobyanin chuan Moscow khothlang lambial Penza Oblast Industry Facility pakhat chu beyani ti asoi Rostov biala official te chuan Ukraine drone mangin be pui thlak na hian Russian mi pahnian thi ti soin Russia ram ria course biala be pui thlak na mi pakhat thi bok ni in helai bial regional Governor Alexander Kinstein chuan asoi Russia Defense Ministry chuan in rinni khan an sipai te chuan Ukraine kho chaklam kho pahni dang Donetsk biala Zeleny hai le Dnipropetrovsk bial chunga Malivka chu an la le ta ti apuang Russia sipai ground troop te tuna hian na takin an kalme kania Donetsk biala Russia ina an la lak lo kho pui poimo tak mai ni kumlama tanga lak tuma an lo beito Dnipropetrovsk chu tuna hian lak tumin Russia sipai an thok chuak me kania ground lama malak na rang an kalpuya he kho pui la tur hian kho pui te naw kho siper angchi kho pui daifem ami pui chen na engamo la kalanga ya tuna hian an la chhomol mol tuna hianin khote naw han la chho zela Dnipropetrovsk la tur hian mason na an nei zel nia soyani Dnipropetrovsk an la ni chuanin Donetsk bial pumpui Russia hian athunun mai dura ngai hani bokani Ukraine drone te chuan Russian Stavropol bial radio le electronic warfare equipment plan an bei nia tarlan ani bok Ukraine in bei puyan thak chungchang hi SBU security service official te chuan Reuters news an hrila chutianga bei pui thak ani awang hianin production process ati topa mel masipai theina ati tlem pha ani nan ngai omzia chu Russia ina radio le electronic warfare equipment plan atana ahman chu Ukraine hian an baya hemi awang hianin Russia ina malak na then khat a chol san pha ngai production process anti top angai pha ani ti nan soi tunlai chu India farm pakhat Ideal Detonators Private Limited ina puak thei thil Russia supply chungchang hian ngai vena hlo khop maya hi na takin pothlang lam chuan an soi selani an video masalama khan kan tar lang towa he puak thei thil compound chi khatania engchia nge ani hi tarlan nilo ma se dollar maktadoi khat noi liman zet Russia hian supply ani explosive compound octogen nia soi ani boka sipai man chi ni in hi puak thei thil dang siamna atana man thei ani nikum December thlade thil thleng to mani se tuna hian hriat chu ania anan chui chianga India hian Russia hena bom siamna tur compound alo hral ngei ti hi khovel media tam tak tena an puan dan ani chho ta mekani ewang hianin India chu khothlang lama tangin norna ana chhole viau mai engwangin nge Russia bom siamna tur India hian a thon tuna hian zona ani taleta tuna hian zona lian takani leta India Farm Ideal Detonators Private Limited khan nikum December thla khan dollar maktadoi khat noi liman zet mai explosive compound chi khat kha Russia hena ahral nia soi ani hemi chungchang hi inrin ni kalta khan soi chu ani a danang thlakin Indian Rules and Substance ang thlapin hei hi kalpui ni thu India lam chuan thu chuan siama civilian industrial purpose atan ral thuam siamnan nilo thil siamna
amuanom zonga industry kalpuina atana man turani mipui mamo phurtura chutiang industry din le songbol na atana he thil hi Russia hena thon an ni thu company lam chuan thu chuan siam to bokani US sarkar chuan hemi chungchang hian zir chianga an hriat dana chuanin he compound hi thil serious takani Russia hian bom siamna atan amang theidona indona atana man ropoi mo tak ani ku US chuan an puangani financial institution te chu Moscow a hetianga Moscow hena bom siamna turemo chutiang kai hnoi compound poimo ang chi te manro engpo ral ani to lo na turin financial institution te po US chuan vau khanna ape ngal bokani India chunga engang tekin US hian ma alak don hi puan lani lo ma se Russia hena sumdo na kalpui tu te Russia economy ti chaktura Russia oil gas leitu ram zong te US chuan an vau mekania US le nei to chuan an vau khanna natak an pe mekania hitiang hi kalpui chhun som zelani chuan Russia economy chak zelanga Ukraine ne Indona Russia chu nu hniamani thengai don lovani ti chu ngaidan ani mekani evanghian nei to le US te na Russia beng hiama Ukraine general thuam thona imbiak na dokan lama Putina nor nei ani theina tur hian ma an la chutiang an malak na ti thuan op thei chu Russia ne na sumdon na khovel sarkar lian dangten an kalpui hi nia chutianga India Brazil China te Russia ne na sumdon na kalpui to lo turin Trump administration le nei to lam chuan an vawani kha chutianga kalpui chhun zom zelani chuan na takin Russia chu hre ka nei dona ni somnga chung hun pe ka ni lai le chumi ni somnga chunga inbiak na lam Putina hian a hoi lawani chuanin 100% tarif manga nuai ani dona ni Russia chu normang anadan che pantum chho viau maya amai ro chu India China le Brazil lama tang hian Russia an sumdon pui hi topsan an tum thu engma puan dala ni lo India po hian khotlang vona wang hianin Russia ador na hi Russia hne na a bazar na hi ati to parin om hri lova chutiang lam chu engma soi ni lova India mi pui du dan an ngai poimo ber thu India khana chang let chu mi mang chuan a chang let ani kha Russia an du sak wanga he thil hi kalpui ni lova India mi pui ma khwa ngai wangin India mi pui du dan ngai poimo awangin Russia doran ni mai chu akal phunga ni in India lam khan thu chuan ron siam ani kha ole soitur tam tak omma se kha ti china khan handu tok le phot mai tiang Combat International News Politics te he channel a hian regular takati chhuwa thina niya thuthar berber hreturin he channel hi in lo ngai chang zel don nia